Ring setunggal parikrama agama Hindu mejantan nenten Presiden Lempas. Saking kewentenan niasa utawi simbol, saha soang-soang soroh medui sanggah kawitan Pandita Bade Petulangan Wiadin Kajang. Mepaikatan dan kewentenan Kajang mejantan dahat membuat kauningin antuk krama. Sekali punika kebausang Ida Ratu Resi Agung Begawan Dharma Putra Adnyana saking Geri Agung Lanang Padang Sambian. Manut Ida Ratu Resi Agung Bagawan Dharma Putra Adnyana pemargin upacara agama ring Bali mejanten nenten Presiden Lempas saking kuentenan niasa utawi simbol pinaka serana nyekalang sane niskala pemekas Ida Sayang Widiwasa sekali melarapan atuk ngadegang pratima utawi arce. Dia sering pratima kawiyaktian ipun aksara Bali taler dahat mabuat kuentenani pinaka niasa saha serana anggen nunggal ring Ida Betara sekadi aksara sanika unggahang ring Kajang pinaka serana upacara pengabenan ring Bali. Kewentenan Kajang ring Bali wantah pinaka ceciren saking terah wiadin soroh sani pengabtin ipun mangde sang inangaskara Presiden matemu ring kawitan nyane saha ring pamuput ipun Presiden muali ring sangkan paraning dumadi. Madasar antuk punika taler kedah raris ide ngicen tuntunan saha nyobiahang ring pratisentana nararia damar Bali indik kewentenan Kajang saha pepalihan ipun saha patut keanggen rikalaning pangaskaran. Indik kewentenan Kajang kawitan puniki wantah membuat pisan anggen pesemetuanan sami mangdanetan pebinan-binan. Ya diastun sekadi punika menang doh sakewantan Presiden nyikyang melalui medulur antuk kewentenan Kajang kawitan sane utama pisan jagi anggen muputan sepelen kewentenan upacara pitrayanya bagi umat bagi kewentenan umat ring Bali menawi sami akeh sane tenuning kewentenan maksud semangat Kajang punika karena Kajang niku istilahnya pinaka identitas dari soroh yang akan mengantarkan yang diupacarai untuk kembali ke kawitan karena Kajang itu adalah simbol daripada aksara suci yang mengembalikan sang lampus untuk kembali bersatu dengan sang sangkan paranimbadi meduluran atau upacara pengaskaran ritat kalau pengabenan. Ida taler nuakang indik mabuatnya ne pangruhan krama indik Kajang sane patut keanggen riantukan mepaiketan sareng daging bisama ya diastun sang atma sampun makta karma wasana suang-suang. Pinaka ceciren utawi identitas suang-suang pratisentana sane wenten ring Bali melarapan antuk Kajang puniki kapercaya Presiden ngiringang sang pitara ngeruruh kawitan ipun. Alit Setiawan, Bali TV.